Strateški plan opštine Zubin Potok je da otvorimo prostor za mlade gde bi naša deca, naša omladina, koji su inače i naša budućnost, mogli da iznose svoje ideje, svoje probleme i da mi budemo uvek sa njima i sa njihovim problemima da bismo mogli što lakše da ih realizujemo. To smo uspeli sa UNICEF-om, uz pomoć njih i njihove saradnje, tako da smo otvorili jedan centar ovde gde naša deca, ne samo sa područja centra Zubinog Potoka, nego iz ruralnih područja mogu da iznose svoje ideje. Pre svega, deca iz ruralnih područja uče engleski jezik u tim prostorijama, imamo UN volontere koje im pomažu u tome i mogu da kažem da je taj centar jako bitan za našu decu i za našu omladinu. Pa mi smo imali 3 programa, to su Upshift, Ponder i Podium. Jako su nam značili, naša deca su kroz te programe mogli da iznose svoje ideje, mogli da odrade svoje ideje. Mi smo u saradnji sa UNICEF-om gledali da to bude što masovnije, da što više dece se uključe u taj program i to je rađeno i sa školama i u tom inovacionom centru, tako da su deca jako zadovoljna. Naravno i mi iz opštine.